Dobro jutro, moje male ptičice. Sunčanog i toplog nedjeljnog jutra, kada je otvorila poštansko sanduče, umjesto očekivanog pisma, Ljubica je zatekla ovo. Pa prvi put kad sam vidjela da je ptičica donijela neke slamčice, ne znam nija, nešto od trave, ja sam to sklonila, očistila, jer nemoguće da tu nešto ona napravi. Ja sam to sklonila i stavila ovdje. Ona je to sve vratila. I onda sam vidjela da od neku donosi vunu. I ona njih utopljava je. Onda sam pratila koliko jaja, svaki drugi dan sam birkala, pa je bilo 3, pa 5, pa 6 i na kraju 9, što je vrlo neobično. To je mnogo, mnogo za ovu vrstu ptica. Nije dugo trebalo da se izlegu mladi. Svih 9 živi i zdravi. Iako mali, svaki od njih već ima karakter. I to su mali, znači sjenice. Evo vidiš, ovo je nestaško. Morat ćemo dati neko lijepo ime, ali kad se pomiješa s ovim, kako ću ga poznati? Samo mi je žao što im ne mogu adekvatnu hranu neku naći. Pitala sam šta bi moglo za njih. Kažu samo crvići, bube i tako. A to im njihova mama donese i tata. A 9 malih kljunčića svakog dana otac Veselko i majka Vesa, kako je bračni par sjenica Ljubica od milja nazvala, hrane crvićima. Brižni su roditelji i jedno od njih je uvijek tu. Pa oni su stalno naizmjenično tu. Naizmjenično i mi njih vidimo u krošnjama tamo kad pobjegnu, čim se ovo otvori, one bježe i odmah se vraćaju. Brižni su roditelji, kad bi ljudi bili tako pažljivi prema djeci, jer kad stvore mlade, kad i ljudi imaju djecu, kad ih ostavljaju da jedan roditelj brine o njima, to je tuga. To je isto sa ptićima. Ne može sama majka da ih i ugrije i da ih nahrani i ne može. Može, ali je to teško. Nije prvi put da Ljubici ptice, ali i druge životinje dolaze. Ona je na takve goste navikla i uvijek ih rado dočekuje. Ja imam par kosova kojima ne mogu nikada da otkrijem gdje im je gnijezdo, ali su oni u određeni dan u mom dvorištu i oni su tu cijeli dan. Ja njih obožavam. To kao da mi dođe neko najmiliji u goste, kao da mi djeca unučad dođu. U njenom dvorištu svi se slažu. Pijeta Olunja čuva koke, a pas Munja od predatora štiti male sjenice. Mali Munja obilazi, laje oko njih, ali ne napada, ne dira ništa. Više ih štiti, da. Možda nestaško i družina, kad im ojačaju krila, odlete u drugom smjeru, ali njihovo gnijezdo uvijek će ih čekati, jer za poštu Ljubica će da nabavi novo sanduče. Drugo sanduče, u svakom slučaju to ostaje trajno njihov dom, da se mogu vratiti. Mislim da je to i za ljude bitno, da bilo kud da odu u životu, bilo kojim pravcem, da je bitno mnogo da se imaju gdje vratiti. Poručuje nam Ljubica na kraju da su njena vrata za sve životinje i ljude dobre volje uvijek otvorena, a u njenom srcu ko se jednom nastani uvijek mjesto ima. Mirjana Pavlović, Newsmax Adria, Dabovce.